imigendera amahoro ari amahoro ari amahanga yose naho ningabona ayo mahano dusabiye abo cyane cyane imigendera amahoro ari amahoro ari Llega acá. ¿Qué? Okay. Gracias. Gracias. Ya. Urundira seri ndetse nawe bose ntacyo bavuga kuri ayo mahano babonye n'imigendera amahoro ari amahoro ari urundira seri ndetse nawe bose ntacyo bavuga kuri ayo mahano babonye n'imigendera amahoro ari amahoro ari Burundi raseri ndetse nawe bose ntacyo bavuga kuri ayo mahano babonye n'imigendera amahoro ari amahoro ari amahanga yose naho ningabonye ayo mahano dusabiye abo cyane imigendera amahoro ari amahoro ari amahanga yose naho ningabonye ayo mahano dusabiye abo cyane imigendera amahoro ari amahoro ari Banyamurenge muri kumwe natwe aho muri hose, inshuti zacu mwatwitavye, abarundi babanyi kandi bavukanyi, inzego zitandukanye twatumiye mukaza kudushigikira, mwese uko mungana bahaye imporo. Bahaye impore kubera kuko uyu munsi uragoye kugira ngo tuwibuke, kandi ntituzareka kuko ibyawubayeho twabibitse mu nda. Tukaba tuvuze tuti mwese aho muri mukomere, mukomere kubera kuko ibyo tutishoboreye tubiha Imana, ibyo tutishoboreye gira abandi baturusha imbaraga kugira ngo badufashe gukemura ibyo tutikemurira. Aho mbasavye rero umwanya muto, nifuza yuko dusangira ijambo rito ry'uyu munsi.
uyu munsi ni inshuro ya 21 twibuka ubwicanyi bwabereye aha mu Gatumba, abavukanyi bacu b'abanyamurenge bapfiriye mu ikambi ya HCR baje basaba ubuhungiro, bapfa atari uko bakoze icyaha, ariko bapfa kubera uko bavutse n'uko basa ari icyaha. Ahantu ku minsi 13 y'ukwezi k'umunani mu 2004 twabuze abantu 166, abandi barenga 200 barakomereka. Abapfuye bari impunzi, bari baje basaba ubuhungiro mu gihugu cy'u Burundi, kandi tunashimira kuko babakiriye bakabahereza naho baba. HCR nayo ikabafasha kubamenyera ibindi byankenerwa. Abaje bahunze intambara muri Kongo ariko ntibahunga urupfu kuko rwabasanze naho bari bari. Gato ubwo twaje hano wari kumwe n'umusaza watwibukije kuko muri 64 yahunze intambara z'abajenesi za Mayimayi mu Minembwe, barahunga. Yatubwiye yuko muri 64 yari impunzi ku Muzinda. Imyaka 61 irashize, ikibazo cyo gutotezwa no kwicwa n'intambara zitavanaho ziri ku mitwe yacu. Umunsi abantu bapfa nk'uko abatangabuhamya bamaze kubitubwira, abantu baratabajwe, ariko abaje kuza basanze abantu bapfuye, abandi batwitswe, abandi ari gikomeye. Muko abantu bagendaga babaza batese nibiki bibaye, abantu barahagurutse, baraje benshi barahumuriza. Imiryango itandukanye irimo Nations Unies, irimo abaserukira ibihugu byabo, irimo abantu bajejwe uburenganzira bw'abantu, irimo n'ibihugu. Igihugu cy'u Burundi cyari kirimo, igihugu cya Kongo cyari gihari. Mu maraporo yakomejwe avuga icyo gihe barabivuze yuko hari abantu biyemereye yuko bishe abana, ariko kugeza uno munsi n'ababyiyemereye nta butungane bwabo, nta butungane bw'aba bantu twari twabona. Mayimayi ikidukurikirana kugeza none, abari bagize igisoda cya Kongo, abari bagize Paripehutu FNL, ndetse bo bakanavyiyemerera yuko babikoze. Kugeza uno munsi ubutungane
bw'aba bantu bapfiriye aha bukaba butaraboneka. Amaradiyo ari hano atubera ibyabona kuko amwe muri yo barayakoresheje cyangwa se bayavugiyeho bemera kuko aribo bakoze. Abantu bose hirya no hino bakomeje bavuga bati ubu bwicanyi ntibukongere, abandi bavuga ko ubu bwicanyi ari irondakoko, ariko nyuma y'imyaka 21 turacafite abacu bicwa bakaribwa atari uko baryoshe kuruta abandi, ariko babaziza uko baremwe. Uno munsi rero y'imyaka 21 ishize, ntabwo abanyamurenge aho batuye hose hamwe n'abo bacikacumu nta munsi n'umwe batarigera basaba ubutungane, batarigera basaba yuko amahanga yobarengana. Basemerera buri munsi ngo Uburundi bubagize, bwabahaye aho bahungira, Uburundi basuhukiyemo, birirwa babubwira bati nyamara niwe muvyeyi dufite uturenganura. Ariko kugeza uno munsi ntabwo turabona bije imbere nk'uko abacikacumu babyifuza. Leta za Kongo zagiye zibisikanya nazo, nta munsi n'umwe twari twabona bahaguruka iki kibazo ngo baduhereze ubutungane. Uno munsi rero ubw'inshuro ya 21 ntabwo abacikacumu n'abanyamurenge muri rusange bazaceceka gusaba ubutungane. Kandi niyo babusaba, ntibabusaba gusa kubera kuko bababaye, ariko barabusaba kugira ngo n'abandi nabo bameze nkabo ntihakagire undi muntu wicwa azira uko yari, ntihakagire uwundi muntu n'umwe wicwa azira ukwasa. Imiryango mpuzamahanga hamwe n'ibihugu byacu Kongo n'u Burundi bafite inshingano nini cyane, atari izo kuduha umutekano twebwe abakiriho, ariko bafite n'inshingano zo kudufasha kugira ngo aba baryamye aha ngaha nabo bamenye ko ubutungane bw'abantu. Iyo duhaye tubisaba, si uko tutaba tuzi uburemere bwazo n'inyungu nyinshi za politike ziza zibamo, ariko kandi tukamenya ngo kubaho kw'abantu ni ubutungane. Na Bibiliya irabivuga ngo ubutungane bukiza isi. Reka rero twese dufatikanye twongere dusabe ababishoboye kutwumva n'ababishoboye kudufasha kugira ngo uyu munsi tuzasubire tuwibuke ari uko ubutungane bwabaye. Tukaba dusaba igihugu cy'u Burundi kandi dushimira cyane kubera kuko iyi myaka yose murumva ko hari bahahungiye kuva muri 64 Uburundi bwakiriye abanyamurenge. Turabashimira kubera kuko batwakiriye, kubera kuko badufasha kugeza n'uno munsi uko tubayeho no mu marira yacu.
turabashimiye ko bayaha agaciro. N'uno munsi niba dushobora kwibuka abacu ni ukubera kuko bafatikanije nawe. Aya marira yacu, izi ntimba ziri mu mitima yacu bazumva. Tukaba rero tubibashimira kandi tubashimira kuko n'abahari bose turiho kubwa protection cyangwa se kubw'umutekano baducungire. Tukaba rero tunabasaba yuko bodufasha. Ibyo bazi barabizi, ibyo bashobora barabifite. Nibadufashe abemeye yuko bakoze aya mahano bahano. Ababyiyemereye muri Parike Hutu FNL, Agathon Rwasa arahari, Pasteur Habimana arahari. Abo ni Abarundi. Ubutungane bw'u Burundi burashobora kubabaza. Turasaba umuryango mpuzamahanga wa Nations Unies, aho abantu bapfuye bari, turabasaba ngo ibyo biyemereye ubwabo bonyine bakavuga ko bazakurikirana abakoze ubu bwicanyi kugeza ubutungane bubonetse, nibareke kuturyarya, nibabikore kuko babifitiye ubushobozi, babifitiye imbaraga zarizo zose, ariko nibabishiremo n'ubushake, kuko ico tubona hano nta bushake bwari bwaba bukwiye kugira ngo aba bantu babazwe ibi byabaye aha. Tukaba dusaba leta ya Kongo yuko yo dufasha, ifite uruhare runini nayo yo kubaza abantu bakagira amankete iwabo, kuko abaje batera bavuye iwabo kandi basubiyeyo. No mu buhamya mwabyumvise ko baciye aho bagiye bakurikiranye inzira baciyemo babona iyo barengeye. Kongo rero yo dufasha, ifite ububasha bwo kubikora, tukayisaba kuko ishiramo n'ubushake. Ikindi tuyisaba nuko yo hagarika ibitero n'ubundi bikomeje gukurikirana abanyamurenge, bigakurikirana n'abandi basa nabo, bakicwa atari uko hari icyaha kindi bakoze, ariko bakicwa uko babahora uko bameze. Kongo ifite imbaraga zo guhagarika izi ntambara. Kongo ifite imbaraga zo gukamira abantu bose. Ikindi dusaba Kongo nuko iyo dufasha igatanga umutekano ukwiye, impunzi ziri hirya no hino, abateshejwe ibyabo bari hirya no hino, badashobora kuze imiti bashobore kuyironka, kuko hari benshi bugarijwe, harimo na Minembwe. Uno munsi abantu badashobora kubaho, cyangwa se badashobora kuronka ibyankenera. Ibyo rero nibyo duhaye dusaba. Mu kurangiza, ndasaba abanyamurenge aho batuye hose, twaciye mu bibazo bitandukanye. Murumva kuko urupfu rwatubayemo kuva kera, ariko hari ukuntu natwe dukwiriye kwifasha. Burya abakuru baravuze ngo akimuhana kaza imvura ihise. Abanyamurenge ndabasaba ngo mu bumwe, intambara turimo ntidushobora kuzirwana ducikaguritse. Abanyamurenge ntidushobora kubaho atari uko dufite imvugo imwe. Ibibazo byabaye byinshi kandi nabyo turabizi. Ubu umuntu akaja kuri YouTube cyangwa se akaja ku radio, akaja mu binyamakuru, akavuga amakuru adafitiye
ubu ibihamya akavuga amakuru atazi bikamutesha agaciro kandi bigatesha n'abandi ako gaciro. Ntabwo ikinyoma gishobora, nubwo byoba byinshi ntabwo bishobora kuba ukuri. Ariko mureke tubumwe, mureke twubakire hamwe, mureke dufashanye. Abantu bagabanye amajambo yabo akomeretsa, amajambo atubaka. Abanyamurenge ntabwo ari igihugu, abanyamurenge ni ubwoko, kandi dusuhukiye mu bihugu by'aka karere bitandukanye. Aho turi Bibiliya izitubwira ngo musabe amahoro y'aho mutuye, kuko nibagira amahoro n'iterambere namwe bizabageraho. Abanyamurenge batuye i Burundi ndabasaba ngo twongere dukundane. Abarundi ntabwo ari ababanyi gusa, abarundi n'abavukanyi bacu. Abarundi dusangiye byinshi, tukaba twifuza ko tubana mu mahoro, tubana mu mutekano, tubana no mu gufashanya, kugira ngo ubu butungane buzaboneke nuko twese dusenyera ku mugozi umwe. Kuko icadushikiye nabo kirashobora kubashikira, icabashikiye natwe kirashobora kudushikira. Ariko nidukorera hamwe twese nk'abavukana, ndatekereza ko hari aho tuzagera mu mahoro y'aka karere kacu, mu mahoro y'ibihugu tubanye. Abanyamurenge dutuye muri ibihugu byinshi, dutuye i Burundi, dutuye mu Rwanda, dutuye muri Kenya, dutuye muri Uganda, dutuye n'ahandi henshi twagiye tuje. Ariko aho tuja hose tugira amahoro n'abo dusanze n'abo tubana. Ibyo bizadufasha kugera ku mahoro no kugera ku butungane twifuza. Irindi jambo nongere, ibi bihugu dusangiye cyangwa se turimo hari uruhari zagize mu kudufasha muri processus ya Nairobi, kandi iyo nzira y'amahoro yarabaye. Habaye utwigoro twinshi tw'ibihugu duturanye, habaye Nairobi, habaye Rwanda. Ibyo byose zari inzira zo kugira ngo abantu bashobore kubaho. Uno munsi bigeze kure, biri Doha, ibindi biri Washington. Ariko muri ibyo byose igitangaje nuko abo byega cyangwa se abari bakwiriye kuba tiduhaye tubibona kuri tele, tiduhaye tubibona mu baturanyi. Amakanisa ngo abibemo, abashefu kutumye ngo babibemo, societe civile ngo ibibemo, abagore babibemo, abagabo babibemo, abasore babibemo. Abakuru baza bavuga ngo iyo uhaye ukora ikintu kingirira neza, udahaye unshirikisha cyangwa se nanje udahaye umbwira ngo dufatikanye, tubuhaye inkorere. Tukaba dusaba ibi bihugu bihaye bigira utwigo yuko hoba inzira y'abakongomani bose bohura bakavuga ikibazo c'amahoro, bakavuga ikibazo cyo kubana. Ntabwo Doha ni kure cyane iwacu, Washington ni kure cyane iwacu, ariko hari ukuntu bashobora kudufasha, cyane cyane ababanyi bacu. Hari uko bashobora kudufasha na Kongo igashira mu bushake ibi biganiro baroza kure bikatwegera kugira ngo abantu babe. Kuko bizoza biba kure niko bizoza bigenda, amahoro azoza agenda tubako. Ariko niba bitwegereza tuzavuga rumwe, tuzashaka inzira yo kutuzanira amahoro kandi bizakunda. Tukaba rero turangije tubashimire, nongere nshimire abantu bose bashoboye kutwitaba, nshimire abakuru
b'igihugu cy'u Burundi bakomeje kudufata mu mugongo kugira ngo n'uyu munsi tuwibuke, kandi uko tuwibuka turasaba Imana ngo ikomeze nabo ibongerere ishaka ryo kugira ngo undi munsi tuzabaha hazaba habonetse inzira ishimishije yo kugera ku gutungana. Ahasigaye Imana yo mu ijuru ibane nawe, Imana yo mu ijuru bitwegeye. Reka mbabwire mwebwe mwaje hano nk'abanyamurenge, burya igihe cyose iyo udafite ijambo rinini ntaba kumva, ariko ijambo ryacu tuzarivugira mu bumwe bwacu, kandi nitugira ubumwe bazakumva. Dusabe Imana yo mu ijuru izirenganura abarenganye, dusabe Imana yo itagira nkunzi, dusabe Imana yatubeshejeho atari uko abanzi batubwiriye imvugo, yongere itureme imitima, yongere iturememo abana, yongere turememo ishaka ryo kubaho, yongere turemwe nk'urukundo, dukundane ubwacu, dukunde bagenzi bacu, dukunde ababanyi bacu, dukunde abavukanyi bacu, naho dutuye tubasabire umugisha. Murakoze. riri muri detije Dore kudushirira ijambo rikuru nabuze ubwo baza kuzima none turakomeza ibintu byacu kuko twabivuze hajyamye abantu 166 ariko babarirwa mu miryango kuko n'amafamiye. Tugiye rero nanone igikorwa cyo gushyiraho amashurwe ku buryo kubaha cyubahiro nanone cabo, hari uko protocol ibiteguye. Ndagira ngo nsabe ufite list atadusomere ibijanye n'amashurwe, kandi abantu bagaragaza kubikora mu rutonde rwiza, ngira bashobora no kubikora abasore bacu baririmba.